Hey yo, la 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 lollipop, lollipop, yeah. La 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 lollipop, lollipop, yeah. La 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 lollipop, lollipop, yeah. Lollipop, yeah. Lollipop, yeah. Hey yo, la 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 lollipop, lollipop, yeah. La 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 lollipop, lollipop, yeah. La 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 lollipop, lollipop, yeah. Lollipop, yeah. Lollipop, yeah. Сияние твоих глаз, как солнце бликай. Я тебя увидел издалека. Я много верил, мечтал и верил, что будет дальше, покажет время. Что за манера, реки по колено, легкое платье, цвета панамера, взгляды неверно, кровь кипит по венам. Ты летаешь, летаешь, как лоллипоп. La 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 lollipop, lollipop, yeah. La 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 lollipop, lollipop, yeah. La 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 lollipop, lollipop, yeah. Lollipop, yeah. Lollipop, yeah. Мигрированы Джонни, от жизни ловим пользу. Давай мой вайб используй. Улыбка, забери печаль. Порш Панамера, океан по колено. Что за манера, танцует Макарена. От твоего вида внутри все кипит, да. Что будет, если поцеловать? Что? Hey yo, la 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 lollipop, lollipop, yeah. La 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 lollipop, lollipop, yeah. La 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 lollipop, lollipop, yeah. Lollipop, yeah. Lollipop, yeah. La 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 lollipop, lollipop, yeah. La 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 lollipop, lollipop, yeah. La 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 lollipop, lollipop, yeah. Lollipop, yeah. Lollipop, yeah. Демек бул WhatsApp номерибизди болушунча кичирейтип эң астына алып келебиз. Азыркы жазган текстибиздин түсүн өзгөртүп алабыз. Дагы бир жолу басып текстти өзгөртүрөбүз. Мынакей эми биз изменить деген баскычты басып бул жерден музыка коюп алабыз. Бизге керектүү, бизге жаккан музыкаларды бул жерден өткөзүп өзүбүзгө керектүүсүн тандап алсаңыз болот. Ушуну калтырамын. Эми биз бул жерден фонд өзгөртүрөбүз. Фонд өзгөртүү үчүн кирип бул жерден фонд. Эгерде сиз фонд өзгөртүүнү каалабаган болсоңуз, анда фонду ошондой бойдон калтырсаңыз болот. Эми жогорудагы ушул сава деген баскычты басып сактап алабыз. Мынакей сиз да ушинтип өзүңүзгө керектүү болгон сүрөттөрдү же өзүңүздүн сүрөттөрүңүздү, товарларыңызды коюп монтаждап алсаңыз болот.